Tinna laalaa jirtu mataan kee dhagaarra hin bulle, afaan kee agabuu hin bulle, ijji tee irriiba hin dhabne, halkan kee barii hin dhabne, bariin kee nagaa hin dhabne rabbi kunu asii kaa'ee daawwataa jirta. Bariisifachuu ganamatti seentu kana keessa lubbuu kana namni hin gurguraidha Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Lubbuu gurguru kana takkii ibiddatti gurgura, takkii ibidda sanirraa bilisoomsaidha Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Lubbuu teenna tana adada guyyaatiin, adada silaa aduun baatee lixuun umrii rabbi nuu kaa'e gaafa garaa haadhaa jirru chaappaan nuu dhayame, paaspoortiin nuu dhayame sun muramaa kutamaa jira. Maaliif jennaan nuti gaafa garaa haadhaa irraa baan irraa eegalee akka xiyya eboo keessaa darbameeti. Aga umrii kan keessii dhahame san xiyyi sun deema. Gaafa chaappaan xumuraa sun gahe xiyyi si waraanu sun du'a. Xumura waan ilma namaa mudatu, ilma namaa kufisu, ilma namaa duyda isaa cabsu guddaan du'a tana. Almawtu nihaayatun min hayaati insaan. Goolabbiin xumuraa jiruu ilma namaa ka goolabu du'a. Almawtu mafaaraqatu ruuhi min aljasad. Ruuhin tun qaama dhiistee biraa deemutu du'a jedhama. Nuti marti du'an beeyna, laakiin qophii takkii guyyaa saniif qophaa'utu dhabame. Ebeluu in awwaalla, ebeluutu du'een dhageenna. Falam tactabiruu min, irraan gorfamnu, irraan qayyabannu, gara rabbii nun yaadachiifne, gara rabbii nun beeysifne. Alimni tokko waggaa 450 dhalate, waggaa 55 duniyaarra jiraate. Maqaan isaa Abu Hamid al-Ghazali, Imaamu Ghazali rahmatullahi alayhi. جدير بمن الموت مسرعه والقبر مقره والتراب مطجعه والقيامة موعده والنار أو الجنة نورده والدود أنيسه ألا يكون فكره إلا في الموت والاستعداد لأجله. ديرك أمجد إمام غزالي نمني دوتي كفننا ساتاتي، نمني بيين بكا إني تيسو تاتي، نمني قبرين بكا إني ترقعو تاتي، نمني نكيري في منكر